Kirafu kia Menengai Homeboyz ni ojorwe sheki mirageke gikombe-ini kia Enterprise Cup thutha wa kuhota Impala Saracens na pointi 21 gucanire thakirwo kiaro-ini kia RFUA guku Nairobi. Homeboyz maandikithirie uhotani kugerera tries 2 na mikwanjo 3 ya penalty, utungata wa athaki Polycarp Odhiambo na murunawe William Difu ugikuranira. Muthaki Mark Kwemoi niwe umathire kirafu kia Impala pointi kugerera mukwanjo wa penalty. Thegea ya kirafu kia Homeboyz kuyukia uhotani matinakorwo makiamukira kimanjika kia besha kuona irabu ici cierĩ cirĩ na mweke wa guthaka itaitano-ini cia Kenya Cup kimera giukite. Riri nĩrĩo rita rĩa mbere kirafu kia Homeboyz kuoya gikombe giki magitunyukithia kirafu gia KCB arĩa nĩo njorua cia gikombe giki kimera githiru. Ngiribotera Kameme TV haro-ini, ritwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Ndogo.